Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada cerita atau kisah yang tidak cocok dengan penemuan Anda. Silahkan subscribe, like, and comment. Karuhun di Tanah Sunda. Buat orang Sunda pada khususnya, kiranya kita perlu mengetahui asal-usul keturunan. Karena dengan mengetahui asal-usul keturunan merupakan salah satu sikap peduli terhadap sejarah. Tak sedikit orang tidak tahu asal-usul silsilah keturunannya, terutama remaja saat ini. Mungkin ini dikarenakan adanya pergeseran gaya hidup yang saat ini cenderung mengarah pada gaya hidup yang modern. Daftar ini dibuat bukan untuk membuat kita jadi musyrik atau meninggalkan akidah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi mempunyai tujuan agar tali persaudaraan khususnya orang Sunda makin kuat dan masing-masing dapat mengetahui identitasnya sebagai orang Sunda. Berikut adalah karuhun-karuhun dan letak makam-makamnya. Daftar I. 1. Pangeran Jayakarta, Rawamangun, Jakarta. 2. Eyang Prabu Kencana, Gunung Gede, Bogor. 3. Syekh Jainuddin, Bantar Kalong. 4. Syekh Maulana Yusuf, Banten. 5. Syekh Hasanuddin, Banten. 6. Syekh Mansur, Banten. 7. Aki dan Nini Kair, Gang Karet, Bogor. 8. Eyang Dalem Darpanangga Asta, Tasikmalaya. 9. Eyang Dalem Yuda Negara, Pamijahan, Tasikmalaya. 10. Prabu Naga Percona, Gunung Wangun, Malangbong, Garut. 11. Raden Kartasinga, Bunarungkuwo, Gunung Singkup, Garut. 12. Mbah Braja Sakti Cimuncang, Lowo, Garut. 13. Mbah Wali Tangkakusuma, Sempil, Limbangan, Garut. 14. Prabu Sadakeling, Cibatu, Garut. 15. Prabu Siliwangi, Sancang 4 Ratu Pajajaran. 16. Mbah Liut Bunarungkup, Cibatu, Garut. 17. Prabu Kian Santang, Godok Suci, Garut. 18. Mbah Braja Mukti Cimuncang, Lowo, Garut. 19. Mbah Raden Jainullah Saradan, Jawa Tengah. 20. Kanjeng Syekh Abdul Muhyi, Pamijahan, Tasikmalaya. 21. Eyang Siti Fatimah Cibiuk, Lewigong, Garut. 22. Mbah Bangkerong, Gunung Karancang. 23. Eyang Cakradewa, Situlengkong, Panjalu, Ciamis. 24. Eyang Prabu Taji Malela, Gunung Batara Guru. 25. Prabu Langlang Buana Pajagalan, Gunung Galunggung. 26. Eyang Haryang Kuning, Situlengkong, Panjalu, Ciamis. 27. Mbah Dalem Salinggi Cicadas, Limbangan, Garut. 28. Mbah Wijaya Kusuma, Gunung Tumpeng, Pelabuhan Ratu. 29. Mbah Sakti Barang, Sukaratu. 30. Syekh Abdul Rojak Sahuna, Ujung Kulon, Banten. 31. Prabu Canar, Gunung Galunggung. 32. Sigit Brojojo, Pantai Indramayu. 33. Mbah Giwangkara, Jayabaya, Ciamis. 34. Mbah Haji Puncak, Gunung Galunggung. 35. Dewi Tumetep, Gunung Pusaka Padang, Ciamis. 36. Eyang Konang Hapa, Dayeh Luhur, Sumedang. 37. Mbah Terong Peot, Dayeh Luhur, Sumedang. 38. Mbah Sayang Hawu, Dayeh Luhur, Sumedang. 39. Mbah Jaya Perkasa, Dayeh Luhur, Sumedang. 40. Prabu Gesan Ulun, Dayeh Luhur, Sumedang. 41. Nyimas Ratu Harisbaya, Dayeh Luhur, Sumedang. 42. Eyang Anggakusumah Dilaga, Gunung Pusaka, Padang, Ciamis. 43. Eyang Pandita Ratu Galuh Enjar Sukaresi, Nangerang. 44. Mbah Buyut Hashim Cibeo Sukurawayan, Banten. 45. Eyang Mangku Jampana, Gunung Cakrabuana, Malangbong, Garut. 46. Mbah Purbawisesa Cigorowong, Tasikmalaya. 47. Mbah Kalijaga Tejakalana Cigorowong, Tasikmalaya. 48. Mbah Ki Hyang Bogor, Babakan Nyampai, Bogor.
49. Aki Wibawa Cisepan, Tasikmalaya. 50. Mbah Wali Mansur Tomo, Sumedang. 51. Prabu Nagaraseah, Masjid Agung Tasikmalaya. 52. Sunan Rumenggang, Gunung Batara Guru. 53. Mbah Haji Jainuddin, Gunung Cikursi. 54. Eyang Dahyan bin Sairah, Gunung Ringgeng, Garut. 55. Mbah Giwang Karawang, Limbangan Garut. 56. Nyimas Layang Sari, Gunung Galunggung. 57. Eyang Sunan Cipancar, Limbangan Garut. 58. Eyang Angkasa, Gunung Kendang, Pangalengan. 59. Mbah Kusuma, Gunung Kendang, Pangalengan. 60. Eyang Puspaligar, Situlengkong, Panjalu Ciamis. 61. Kimenjang Kalapa III, Basisir Kidul. 62. Eyang Enjana Suryaningrat, Gunung Puntang, Garut. 63. Gagak Lumayung, Limbangan Garut. 64. Sri Wulan, Batu Hiu, Pangandaran Ciamis. 65. Eyang Kasepuhan, Talaga Sanghyang, Gunung Ciremai. 66. Aki Manggala, Gunung Bentang, Galunggung. 67. Ki Ajar Sancang Pajajaran, Gunung Bentang, Galunggung. 68. Eyang Mandrakuauma, Gunung Gelap, Pamengpek, Garut. 69. Mbah Haji Muhammad Pakis, Banten. 70. Eyang Boros Anom, Situlengkong, Panjalu Ciamis. 71. Mbah Raden Singakarta, Nangtung, Sumedang. 72. Raden Rangga Aliamuta, Kamayangan, Lowo Garut. 73. Mbah Dalem Kasep, Limbangan Garut. 74. Eyang Imam Sulaiman, Gunung Gede, Tarogong. 75. Mbah Jaksa Tajur Sela, Wanaraja. 76. Mbah Wali Kiai Haji Jafar Sidik Cibiuk, Garut. 77. Eyang Hemarullah, Situlengkong Panjalu. 78. Mbah Dalem Wewengkon, Cibubut Sumedang. 79. Mbah Bugis Kontrak, Cibubut Sumedang. 80. Mbah Sultan Malikul Akbar, Gunung Ringgeng, Garut. 81. Mbah Dalem Kaum, Masjid Limbangan Garut. 82. Mamah Sepuh, Pesantren Suralaya. 83. Mamah Kiai Haji Yusuf Tojiri, Wanaraja. 84. Uyut Demang, Cikoneng Ciamis. 85. Regrek Jaya, Ragapulus. 86. Kiai Layang Sari, Rancailat Kawali Ciamis. 87. Mbah Mangun Jaya, Kali Serayu, Banjarnegara. 88. Mbah Panggung, Kamojing. 89. Mbah Pangjarahan, Kamojing. 90. Syekh Sukri Pamukiran, Lowo Garut. Daftar 2. 1. Mbah di Pamanggakusuma, Munjul, Cibubur. 2. Aki Menjana, Samoja, Kamayangan. 3. Eyang Raksabaya, Samoja, Kamayangan. 4. Mbah Dugal Cimungcang. 5. Mbah Dalem Darja Cikopo. 6. Mbah Jaeng Ranggadi Sastra Cikopo. 7. Nyimas Larasati Cikopo. 8. Mbah Dalem Warukut Munjul, Cibubur. 9. Mbah Jaya Sumanding, Sanding. 10. Mbah Mansur Wiranatakusuma, Sanding. 11. Mbah Jaga Alam Cilenyi. 12. Sembah Dalaem Pangudaran Cikancung Majalaya. 13. Sembah Dalem Mataram Cipancing. 14. Eyang Nulinggi, Karamat Cibesi, Subang. 15. Mbah Buyut Putih, Gunung Pangtapaan, Bukit Tunggul. 16. Mbah Ranggawangsa, Sukamerang, Bandrek. 17. Eyang Yaman Cikawedukan, Gunung Ringgeng, Garut. 18. Mbah Gurang Kencana Cikawedukan, Gunung Ringgeng Garut. 19. Mbah Gajah Putih Cikawedukan Gunung Wangun. 20. Ratu Siawu Awu, Gunung Gelap, Pamengpek, Sumedang. 21.
Embah Mangkunegara, Cirebon. 22. Embah Landros, Cibiru, Bandung. 23. Eyang Latif, Cibiru, Bandung. 24. Eyang Penghulu, Cibiru, Bandung. 25. Nyimas Entang Bandung, Cibiru, Bandung. 26. Eyang Kilat, Cibiru, Bandung. 27. Mama Haji Umar, Cibiru, Bandung. 28. Mama Haji Soleh, Cibiru, Bandung. 29. Mama Haji Ibrahim, Cibiru, Bandung. 30. Uyut Sawi, Cibiru, Bandung. 31. Darya bin Salmasi, Cibiru, Bandung. 32. Mama Haji Sapei, Cibiru, Bandung. 33. Mbah Haji Sagara Mukti, Susunan Gunung Ringgeng. 34. Eyang Istri, Susunan Gunung Ringgeng. 35. Eyang Dewi Pangreyep, Gunung Pusaka Padang, Garut. 36. Ratu Ayu Sang Menapa, Galuh. 37. Eyang Guru Aji Panumbang, Cilimus Gunung Sawal. 38. Eyang Kusuma Adidinata, Cilimus Gunung Sawal. 39. Eyang Rengganis, Pangandaran Ciamis. 40. Kinurbain, Sayuran, Gunung Cikursi. 41. Buyut Dasi, Torowe Ciawi. 42. Embah Buyut Pelet, Jati 7 Kadipaten. 43. Embah Gabuk, Marongge. 44. Eyang Jaya Laksana, Samoja. 45. Nyimas Rundai Kasih, Samoja. 46. Nyimas Rambut Kasih, Samoja. 47. Eyang Sanghyang Bongbang Kencana, Ujung Sriwinangun. 48. Eyang Adipati Wastu Kencana, Situ Panjalu Ciamis. 49. Eyang Nila Kencana, Situ Panjalu, Ciamis. 50. Eyang Haryang Kencana, Situ Panjalu Ciamis. 51. Embah Dalem Cikundul, Mande Cianjur. 52. Embah Dalem Surya Kencana, Pancaniti Cianjur. 53. Embah Kere, Kutamane Sukabumi. 54. Ibu Mayang Sari, Nangerang Bandrek Garut. 55. Eyang Prabu Wijaya Kusuma, Susunan Payung, Bandrek Garut. 56. Embah Said Kosim, Gunung Alung Rancapaku. 57. Embah Bangsawita, Gunung Pabeasan Limbangan, Garut. 58. Uyut Manang Sanghyang, Banten. 59. Eyang Oncar, Nyampai Gunung Bungrangrang. 60. Eyang Ranggalawe, Talaga Cirebon. 61. Ibu Siti Haji Jubaedah, Gunung Cupu Banjar, Ciamis. 62. Mama Sepuh, Gunung Halu Cililin Bandung. 63. Embah Sangkan Hurip Ciamis. 64. Embah Wali Abdullah, Cibalong Tasikmalaya. 65. Mama Abu, Pamijahan Tasikmalaya. 66. Embah Dalem Panungtung Haji Putih Tunggang, Larang Curug Emas, Cadas Ngampar Sumedang. 67. Raden Astu Manggala, Jemah Sumedang. 68. Embah Santiung, Ujung Kulon Banten. 69. Eyang Pandita, Nyalindung Sumedang. 70. Embah Durjana, Sumedang. 71. Prabu Sampakwaja, Gunung Galunggung, Tasikmalaya. 72. Nyimas Siti Rohimah, Ratu Liongtin, Jambi Sumatera. 73. Eyang Parana, Kulur Cipatujah, Tasikmalaya. 74. Eyang Singawacana, Kulur Cipatujah, Tasikmalaya. 75. Eyang Santon, Kulur Cipatujah, Tasikmalaya. 76. Eyang Encim, Kulur Cipatujah, Tasikmalaya. 77. Eyang Dempul Wulung, Jagabaya Ciamis. 78. Eyang Dempul Walang, Jagabaya Ciamis. 79. Eyang Giwangkara, Jagabaya Ciamis. 80. Embah Wali Hasan Cikarang Bandrek, Lowo Garut. 81. Embah Raden Wijaya Kusuma, Ciawi Sumedang. 82. Dalem Surya Atmaja, Sumedang. 83. Eyang Rangga Wiranata, Sumedang.
84. Eyang Mundinglaya di Kusuma, Sangkan Jaya. Sumedang. 85. Eyang Haji Campaka Cikandang, Cadas Ngampar. Sumedang. 86. Eyang Pangjalikan, Gunung Ringgeng Garut. 87. Eyang Singa Perbangsa, Karawang. 88. Embah Jaga Laut Pangandaran. 89. Raden Ula-Ula Jaya, Gunung Ringgeng Garut. 90. Raden Balung Tunggal, Sangkan Jaya, Sumedang. Kerajaan Sumedang Larang. 1. Pangeran Santri, Kusumah Dinata I. 2. Prabu Gesan Ulun, Kusumah Dinata II. 3. Pangeran Rangga Gempol Pertama, Kusumah Dinata III. 4. Pangeran Rangga Gede, Kusumah Dinata IV. 5. Pangeran Rangga Gempol Kedua, Kusumah Dinata V. 6. Pangeran Rangga Gempol Ketiga, Kusumah Dinata V. 7. Tumenggung Tanumaja. 8. Pangeran Karuhun, Kusumah Dinata VII. 9. Dalem Istri Raja Ningrat. 10. Dalem Anom, Kusumah Dinata 8. 11. Adipati Suryanagara. 12. Dalem Panungtung, Adipati Suryalaga. 13. Dalem Tanubaya, Tascen Bestur. 14. Wedana Regen, Dalem Arya Sacawati. 15. Pangeran Kornel, Kusumah Dinata IX. 16. Dalem Agung, Adipati Kusumah Yuda. 17. Dalem Alit, Kusumah Dinata X. 18. Dalem Suryadilaga. 19. Pangeran Sugi, Surya Kusumah Adinata I. 20. Pangeran Mekah, Surya Atmaja. 21. Dalem Bintang, Arya Kusumah Dilaga. 22. Dalem Arya, Wallahualam bisawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila kisah ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.